But kum ne hinginya nak seprang, but shua bengin sedang yang ni kasing competition group category ngan kerpa di Mr. Joel Roy Nongbri ibade irang ba balang jangka balang Presbyterian lau soten ben bu yang ni kecing duai. Kukpa jing ma meneng sai sim pat trying ma meneng ngo imi ka try na ma jenor kat ka jami try. Nono step ka try mi snang ka solo session ka try. Ma hana ka por part mi snang ka session ka ba ar ka try. Haba yade namanta ki banong simenta ha group song ka try. Ha try ka pa ma try man yala man try na ba snang ka ne ka por ka try. Mat hadu pokot na jong ka try. Tu singaw man try jing pa ba jingi ipan Jesus Christ. Amen. Ti ko malapring subhay pi baro kinong bisha wadon buram kuplay shibun kapor ba pila pelat apreng jingi hakni kapor but kindiat ki jingi pen itu but ki jing tep lingkot shpang jing kini kinong bishar ki badon apreng jingi hakni kapor inong bishar ibaning kong ide Mr. J Charles Marngar Mr. J Charles Marngar ide MLA jongka Mauhati constituency ba ide ru ilong ru kum advisor to the Chief Minister Government of Meghalaya ilong ru uwe ni kinong ruai ba nong thau jing ruai gospel iba pauna makani ka ri kasi jantia ila longteng udukot ba nong alam jang ka standing choir jing sing samla KGP snot sepni ba udukot jang ka BSI standing choir isyong isa hamaulai put muri dong nong madan ide ru na ka balang Presbyterian nongjri umsning ba ilong ru kum udukot ka komite balang Tiba ari nong bishar ide Mr. D Balashan Lingdo ini long ru nong ruai bu nong thau jing ruai gospel akan ikari kasih berjanta bat ni keblai shibun. Badi lalong ru unong ruai bu unong elam hak standing choir jong ke jeseng samla KGP snot mingi hak snem gebal deb. Bat mentai long ru choir director jong ke standing choir jong ke jeseng samla KGP snot pedeng. Isyong isa soreng kam ba ilong ru dekot komiti balang hak balang Presbyterian soreng kam. Ke kambai trei ke long business keblai shibun. Inong misyar ibalay badon pedeng jingi hakni kapor ide Miss Cordially di Rapsang. I Miss Cordially ilong iwe ni kinong ruai inong thau jing ruai inong hikai hakalyang jang ruai kasiaw kaput katem haka KGP Assembly Institute of Music Shillong. Ilong ibadon baharu ya kasap kapong hakalyang jang kaput katem kamtam makajing tem jang kajat ben rio kasi. Ila longteng idukot jang ka standing choir jing sing samla maulai Presbytery but jang ka BSI standing choir. Isyong isa hamaulai kenton masar idan hakabalang Presbyterian kenton masar but ilong rukum choir director hakatay kabalang kakam ka pa itre kalong ilong inong hikay haka Leeds Higher Secondary School Shillong. Tementang in kot ning kong ya ka jeseng samla balang Presbyterian lumau ba bot sa ka madan reting bot sa ka maupan bat kalum padeng. Tengah kerpat iki bikin shim bikin ke benta iwe hedin iwe pan.
Kajisha Tomor, Man Kasila Lam Jale, Atomin Kindit Ben Real, Kat Paski Kipor Namyat, Hababet na ikin siya, Kun Ben Real Kidam Yaksar, Haringkat Kajing Muja. Hababet Finlang Salam, Kaladu Jingyat Diblen, Na Duki Long Yin Long Sen, Jisu Tukam Dan Hangta, Dekani Kadap Dan Rai, Kabaja Hasni Menta, Kajing Rumba Isha Kay, Kawan Kapya Kajing Shai, Amano Banyeng Menta, Ban Pen Bek Yajing Bakla, Kalanot Hagashipa, Ipum Bagan Satwa, Tungin Berkat Minta Ban Pen Pa Hakiki Kun Kristan Kun San Minta Jingko Muka Ba Kong San Henry Ka Lonong Leno Ei Ka Kam Uple Om Chu Perwa Jing Sha Kri Na Ba Shi Sha Ya Uple Ka Kalasam Do Not Minta Wala Pun Ki Jing Kala Amano Banyeng Minta Ban Pen Bek Ya Jing Bakla Kalanmat Hagashipa, Ikong Bagan Satwa, Tungin Berkat Minta Ban Pen Pa. Long Yin Ki Jing Jing E Jing Jing Jong Jong Haka Jing Im Jong Ni Ki Ding Ding Ling Xiu Sha Ki Ba Ha Ki Ba Bun Teli Jing I Lei Lei Ba U Ji Su U Ki Ki Kaya Ni Ba Ni Ai Ai Ti La Do Nu Ka Ta Ba La Ka Ba La Ban Ding Min Ta Long Yang Ni Ba Ngin Yang Ne Ha Do Ba Ku Tu Kim Ti Ngo No Ya Ki Jing Jing Kim A Jar U Lei Ba Ngin Kin La Ban Ding Ha Ding Ha Ni Ki Si Ba Sher Ke To Shin Ya Ya Kak Ti U Lei Wai Nam Jong U Men Si Ba Yo Yo Ka Jing Pen E Kan Ba Ya Le Sha Ba Ya Le Ren Sha Hui Ta U Joy Na Soi Tan Ka Len Ka Di Ka Ba Ke Ni Du Wai Ba Ngin Yai Ne Shua Jing Wan Jong U Trai Wat La Mat Bun Ki Jing E Tu Long Jing Shai Bon Per Thei Yang Yi Kan Ta Sha Jing Long Ba Klem Trai La Da Sha Ka Ngi Her Bran Sha Nong In Rai Sa Jing Ling Ngo Sa Jing Ling Ngo Jing Ling Ngo Sha Nong In Poi Lu Jing Poi Happy Jing Poi Shui Wai Ba Ning Yai Ne Sa Jing Ling Ngo Sa Jing Ling Ngo Jing Ling Ngo Sha Nong In Poi Lu Jing Poi Happy Jing Poi Shui Wai Ba Ning Yai Neด้วยนามตาบรมจงอาเมน Ting Priang Sungubha, ya Baro Arngut Ba Pila Don Hakani Kapor, nga ko aman ai khoblei pi ba pila panla ya kapor ba kordo jeng pi but ngidan hapring jengi Madam Aima Jao, EMCS Director of Arts and Culture, Government of Meghalaya. Tinga kerpat ikong iba ban Sungubha ban present ya ubuke. Keblei Shibun Bal Hani Kapor Isngoman Pediang Sungubha Pi sa Polling Do, Naman Ta Kapor ka Bakodor, Wada Pedang Jimbun Kam Pila Pelat Kapor ban Don Kat Bat Ngi, ka Shillong Christian Youth Organization and Conference.แต่กันในกระปองกระปาดอีกองพัลวีมินสงบหาบันอายในบุกีไอซา
An khotpat ya I Mr. Balajit Nongkenri belong I chairman jongka Shillong Christian Youth Organization and Conference by in brief kendiat Sepang kene ke conference ke jongi kerpadi bin chimin ke benta. I chief guest Bron Brom jengi I ba Pauling do. I guest of honor I kong ai majau ki nong sharai jongka balang ki bidan hangnia nong ket kam jongka conference wat kerpang pi ki samla baro ni ai khuble pi ke teng ke bathiang ke bron bor bom ju ajab jong tribe nong pun mjing Jesus Christ ka history jongka conference ka jrong ma henry tang bo fin chu song thu khandian se ba pol bi khong majau ngan kan I belingkot ba I history ba ngan spen lingkot I ka khat bangala the seng ye kanika conference how blai August arpsantrik khat khandai spa sau punyo but kalong kerta kabla jrong bhajongka hanyu phu pratali kisnem kalaya lenti ban shakri ya kisamla hakanika sor khamtam e hakabanyalap e gospel ka jong tribe onong pun emjing Jesus Christ ka kerteng ka beningkong e ba ki nong seng ye kanika conference ki ai kalong Shillong Youth Conference Henry Hadian ki kajingya jongka kam kinong sengi kanika yaka conference kil ai kerteng pat yaka ka Shillong Christian Youth Organization and Conference but ka theme ne ka motto jongka conference kalong persang ye ke bakrau na ka benta ublei kimi lenti ye ke bakrau na ublei but kata ka ka theme ka jongi ka conference but ki jingthmu ba sengi ka conference kalong ban pen ki ka men sim jong ki samla bakin eat ben shakri utrai la kalong hakari ka ben rio but khamtam ha ka balang but ka wei pat ka baar kalong ban yarap ye ki para samla ki badan ha pleng kin shate shakhum ha ki jing snew ki babun ba but ka conference ka trai borba hadu menta ya kani ka kam ha ka ban yarap ki para samla ki bala shate shakhum ha ki jing snew ki babun but ka wei pat ka jing thmu jongka kalong ban te song ya ka jing eat ka jing tali ha pleng ki para samla jong ka ri ba ka jai bin rio ba ka ta ka ki khnjat e ki jing thmu jong ka conference ka donru ka standing choir but ka standing choir jong ka conference seng ya ka house nem khat khandai spa anyo phupra kadi ka conference kadi ka baningkong e bandon ni ka standing choir but mintangi shibun ha ka standing choir kelami hari ka baningkong e ka standing choir ha ka ri ka jongi singla ban ong ha meghalaya kadai ka Shillong Christian Youth Organization standing choir but ka team ka jongka kalong preach the gospel in songs but haduk menta ngidang yai shakri utrai lamba ka jingruai lamba ka standing choir ni so kaman ni ka standing choir na ka por ki yang ban sakhi utrai lamba ka jingruai ha ka Shillong Christian Youth Organization and Conference ngidon ya ka yakini ki committees ngidon ka general committee ka standing committee ka finance committee ka education committee ka evangelistic committee ka Bible study and track board committee ka social committee ka music committee ka nomination committee ka program committee but kini ki committee ki penyat chaplang ka kam jong ka conference hadu menta ki kam ki bun e ka conference ka ya chaplang de lembag ni committee but ka don la ki jong ki secretary but uba head ye kani ulong vice chairman jong ka conference ni so kemen banyak thu ipiru ba ka conference ka don ka mission ka ba crowd e ba kata kalong bantre hapreng kini ki bam don yeng don sam ki homeless ka bangiong but ka stretch ki jongka ka dei hapulu jalrut pb but hadu mentang ni trei borba ban ai ka gospel yaki ni song thu kalong ka ba e bha namar ban ye trei but ki kamdi ka basuk kila don ha ki jing mliu ki jing kerni ki basniu hadu kata hering ni so kemen ba ka ni ka conference ka yele kat bala ban yarap yakini ki brio ban lat na ki jing shate shakhum ka bagla shate but khamtam ban yarap yaki ban ayu Chris ha ka jing em ka jongki chief guest ki jongi but ikong ki belong guest of honor ngi shko ban thu ba hanyo pu pratli ki snem ngelayan but ka bangi sosi kalong ba hadu menta ngi pat don ka office le jong ka bangi dang persang hadu menta ban don ya ka ngilawan ye kren but chief minister ban borom jong ka sarkar ka jongi ru ki kam ki dang sateng le singa shpin sngo ni ba pol ka jing don jong phi sikan yarap lang yang conference ha bukum kini ha ba ka ni kaliang but ngi song kren ba ngila bandon ye phi badi ikong hakani ka por
Pila banjir shibun pat kiwe kicaka banlek hakong ni kapur mangitip shibun kijing syakwat ni plajit bandan bangi ha ni kapur ngida sokmen ngida ngolong privilege bandan ye pi brongot ni kapur ublei un kurku ye pi met ban mensim un ai kijing kwat kijing khia pat kham tam kijing start ma bo ublei un ai ye pi ba phang la ban sin shari kari kajat ban rewa ka hok bat kijing shisha kublei shibun ye pi baro kublei shibun ba balajit ibalong chairman jong conference dia mentapat ginyo wan penting no ya kani kasing competition jengi jong group category ban ngakerpat ya kajing sing samla balang mau pat long paring laban mau yong bajayau bakin singo bahaban wan hadian iwe but hadian jeng kini ngakerpat ya kajing sing samla balang riak samthia lau sotun malki umlingka bat put muri bakin singo bahaban long ki palapan kre Hatu nila biang
Nyuat no ikajing keren na Honorable Chief Guest jongi, medai Sir Paul Lingdo belong ru Honorable Minister jong Arts and Culture, Social Welfare, Tourism Department, Government of Meghalaya. Sai siensa kublai shibun ya kapor ke bakodo ba people line, kendiat jong Sir Paul Lingdo barok ngi itulut, long statesman, yo don pedeng jong pipim tip ideiru writer lanu nong tho but ideiru unong ruai nong tem badu poit ru tengah court officer bapin ai ka jingkren ka jong pi bad ha ka ju ka por advisor jong ka conference TW1 shong in ai ya ka memento na ka benta isa polling do ka no paisngi ka bakmen pat ka badap jingkurku yang iwei peiwei kebersibun lor syai syong kenor jong kini ke jingelang kini ke concert buat ke singing competition ke baka Shillong Christian Youth Organization and Conference kala ibet pan kot sobhai nga ban don rengkat kebersibun bapi kan mau bah yaki jinga tu kana ki jinga shongkai kan mau ru yaki love letters ki ba ngatho tamwa ki tu ki ba ngapentho ngamju ong yaki ban ong ba ni dei city jong pol kalong anonymous kebersibun ya jinga don rekan jong pastor Terence Wanchong ngakan mau i naduk bangi don ringkat St. Anthony's College unong rai wabang pa ai mensiam bat kamtam hakapur ba para jongau shitom ba bat sha ba unklat bun sien ngachai khot bat isai pentingan yo bu lagi jing rai ki jongpi kong menjau director jongi hak Department of Arts and Culture Pak Nong Kendri chairman jong conference ai ku play kerpang ya baro ki kwaya but ki solo but group ki be shembanta hak ni ke competition ke ba ngangai am tang ba ngirakhe ya ke jeng krau
ke jong nong pen im jongi henry ngi pen kan mau ru ba uten rai utening jong ke music kada hi ka sur jo blay abang apet ya kini ka jingyai lenti jong ke SCYUC Sengolingo ban syam ba kedai ke ba la rim kat ke ri India balai Lloyd 1947 syupia tang sitio ke segi kha di ban pet ya ke team ke moto jong pi attempt great things for God, expect great things from God. Kini arbentang attempt great things for God, expect great things from God. Kia hapa, but ke ba unong pun im jungi uong haki sermon on the mount. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you. Bersyang syam api yaki bakrau, kami linti yaki bakrau noble. Ni im ha kejuk ke era ke bangidang ikran mentan, but Pastor Terence kijingkala ki bastet ha ke music ke jong ke era ke jong pi bat ke pementa ke lai per shibun ki samla ke jong ni ke juk ki yo ke advantage jong ke technology advantage jong ki studios ki pami keleng-keleng bat kani hi kepentingna ba pio ki facilities ki ba bahatam ki ba ke jinglong samla jongi ngisya pat ke balong bare minimum facilities kedan ke balong available yangi de ke music larangi pai nadu ba ngidang kena ngidang lek Sunday school lapan kan mau yangi gini to try you try kajing rai batmai na baula le ki bakrau te ki nong rai ki belong most successful hak history jong ka pertai borok na ki lada pipet ki dai ki ba ka tenrai ka jong ki long rooted hak gospel music. Elvis Presley, the king of rock, usdang kum gospel singer. Michael Jackson, king of pop, ulong bersyong terai bah hak gospel music. Aretha Franklin, the queen of soul, lapi pulih ngam syaka jing sedang jong music jongka kerja gospel music. Nak kata kadau ngasngo ngadi ban ai mensiem ya baro ki samla ki bidan hakan ka hol kinong yeshim banta bat kinong eat music pangin bu ya kini ba ka gospel music bat ka pur ka jongka kadang im kadang long contemporary kamde ka benta jongka history kadai ke benta jong ke baja menta nganget ki nong elam ki don tribun ki jing kemi lenti kumbai pa nong kendri menai lapan pau ke jing dei pat ki facilities nak benta ke office trekam ke jong pi komu nong e kersan uba eat ya ke music but uba nget ru ba ke music kedai kata ke ba haki kentin jong wiru krau ong music washes from the soul the dirt of everyday living kerewai ke siau
ka sajno na ka mensim ya ke jabo jaban jong ke jingim ka baman ka sengi ti kan dei ngaso kan long ka biang bahaya ngawan ong ba yakini ka request ka jong pi yakini ka jingpen sengo ka jong pi ngin ai due consideration bat ngan pentikna bangin ra ka syakman bat pan pelong kam ya ka ni don kam bat ngi poimenta haka era ka ka perthai ka itu yangi kum kibrio lada nginang banrai kalabiang kata kidon kibanang banrai bat bantem kiba menang banrai bat bantem kinang ru ban sengap kita ru don kam hi lada ba khaj yaki stage lut te la thali kin ka hol mo te henringi don kam ban shim yakani ba gilayo ya ke endorsement jong ke partai bangi dei ki bat debit pat ka shlong kan ni ka ri ke jongi kalong ka ba ka music kala shong tin rai kalong ka benta jong ka DNA jongi bat nak ta kadau ngiri ban pendon kam ya kani ka bangi ong ka soft power ke jongi ba ka partai kan pai shangi kumba menshwa la sedang apa ngipet ya ke sound of music ki lain ki masan sedang ke jingrai jong ke Julie Andrews on the hills are alive with the sound of music ai ba ngin ong ba kini ki lain menta kila travel na Austria ban poi ha Meghalaya. The hills are alive with the sound of music. But dakani ka bangi sautu economic strength ka jingklan ka jongi. Ngin penting kenaru baka pertai kan yuk sengau yaki jingrai ki jongi haka style ka jongi haka ketien ka jongi ha ki dynamics ki jongi haka interpretation ka jongi. Ngaju ong kini berbor bat ngan ong biang menta kesengi kadon shibun kaba ngi yapan kiliang nakiwei kamdan e ke babakala hanta hentai ke badon kam susu kalong bangin pen i se partai ba gimhun tang ya karong yapan ngi don ru ya karong ya ai ban ai ban pen i se partai ba ke ne ke dei karwai kasiau ke jongi karwai kasiau ke ba la evolve nadu ke power hadu bakan long modern contemporary Christian music menta angin sengau sorong ya kani bat kan long ke benta ke ba ngasengau kan long pura yang komu menteri badan haka sorkar ban transform ya kini ka jing angnut ke jongi syakakam kanum shimbun kepor ke jongpi ngai yok ban kran na pedanggi babun ki performance ki bandang wan di kitu ki ba la ban ngap bat ban retain tang diat na ka e bang kran ru ngai kan long ka jing ka jing plilenti ke guidance yapi but lada kitu ki dan badagi boong lawan kini ki menteri sorkar te labun saka jingkran sim bakene ke commercial break kuble shibun ubleun kerku ya ka SCY OC un kerku kini keri ke jungi shwa bangan chong akwa ban ong kumni ngelet chala ki jong ki kam ibe selagi jojong kijaka belah ngangat ya kini bah abang ngarung hasage triat ngan rung kumbang ngarung hayeng mani bat abang ngarung hayeng mani ngan bu no syarut ya ki file work juga sage triat bat ban rung hanta kumu kristang ngim don kam don art ligi identity kadai baik tang extension jong identity jong brio haki art lagi jaka kublishibun
Ublay nagbenta ke brom jungu. Amen. Dia mendapat ngenyak ceprang ya kini ke competition ngagerpat ya kini gejing sing samla sandali ki badangsa kata ya kabalang riak samthia lau sotun malki umlingka bat put mauri bekin ngobha banwan iwe hadian iwe. Đã chính
yang atrai kacapa mimon pindan kam yang kumbang along haki jajong mi ben kangadon Bandin tiêu nam yami pindan buram Kampun bakiling kabangin tre Kangkadawang tre kiduna Taling kojong mi tu angan ke Lalahapan yai pun kijin pinwe Try pendong yanga Kum tendong jin sawak tin jong mi Ben skam ya jing ye Bahading ya nombabi Try pendong yanga Kum tendong jin sawak tin jong mi Ben kudaka bor umensin Syakman ngancam Dajin slur nganong haini Wat hap den jing dumba i shirken Jing syakin jong min ngan ra abei Laki jing kren ben ngahapan Try to yarap dabur ladi gangla Kampun baki lembrot pasak ma Jingkun asyirken yaki kaa Amanu yaki banleg yara Bakin yo em banlar raka jing ya Try penong yanga Kum tendong jin sawak kin jong mi Enskan ya jing ye Bahadin ya nombabi Try penong yanga Kum tendong jin sawak kin jong mi Ben kupdaka bor umensim Syakman ngancam Gajin slur nganong haidi Kum tendong jin sawak kin jong mi Ben skam ya jing ye Bahadin ya nombabi Try penong yanga Kum tendong jin sawak kin jong mi Ben kupdaka bor umensim Syakman ngancam Dajin slur nganong haidi Penongnya ngakumba mi kwa banganong Hadu-hadu cumi tu abangan Kum sipai baslur syaprang an kiu Kerten jong mi atrai nganang yai kemti Hayang atrai kacapa miman Tendong jing sawak jong mi penlong Kapor, jing em sam la Kapor tap jing ya
Syakria utrai Namar buan kebon Seperti ngilaan Rei kulok ikwan Ban ong hapi Balawi ka malang Ngilong mani Tumindang duway syufran Kaporhani unan Kadang samlangin Syakri utrai Yang ku samlang Yang jod mentang Yang mensyakri kam Jang bukan rang Kundangi kadawa Wataki bojong paman Yang ikiwan lensyong Wadu jengker menong Wadu jisu ninjong Sin kiba kono Un kilang ang jalong Hajing limas niya Haawa jong kapal Kim shu ya la chinghen Kim tin shuya ublay Hilak let pagi Na imda jing ay ay Kapor ka day yagi Banyeng ng ta Kajing pendem upres Banlet pendam Ban pendem yagi bensin Kajot ban larang Di mga mapiban yang Ban rablen Yang ku samla Yang jod mentang Yang mensyakri kam Jom bukan rang Undangi kadawa Wat lagi bojong upaman Yang ikiwan lensyong Wadu jengker melong Wadu jisu ninjong Kumbahu play ulat hang Huya kashnong sudong Kani kachujing hitan Waday Yani kan lo Yang ko samla Yang joy mentang Yang mensyakri kang Jamukan lot Unangi kadawa Yang ku samla Yang jod mentang Yang mensyakri kam Jong bukan rang Unangi kadawa Wat lagi bojong upaman Yang ikiwan lensyong Wadu jengker menong Wadu jisu
sukodor pansakia utra kijingkulan kijung utra jesukia mesken kasih kan sapoy bayar riukut pansiat an ahai na benta jomni nghiên trai sen hẳn ô chiều nồng nghiên kinh tan ô trinh đồ na mà trong đi ô chiều nồng đi quay đi ai tì lô tăng hà mi nhìn là tình cô đi quay đi ai tì lô tăng hà mi nhìn là tình cô Buram you try you Agni kapor ngan khot ya iway na pedeng ki judge. Atai ba JC Marngar. Ba in one chakamat. In ai ki comments ki jong i shapang ka performance jong kini ki group. But hakajuk kapor hadien bila deban ai ya ka jengkren ka jong i. In sa ai ru ka special number ka jong i. Kejanmit kebesuk bat kebekaman ipi baro. Ningkong ngamla khlam da pen pau ya kejing sngongu kebekrau yo blai. Bela pelak yang banya don bat pi. Ban pediang ni kejing khot sobha. Jong ke Shillong Christian Youth Organization and Conference. Kublai shibun ya kejing khot sobha ke jong pi. Ngayang hang ni nak menta ki parlok ki bai jot slang borok laingut ban ai Argentin ban comments kendiat lane ban ong kendiat halor ki jeng ruai ki jong pi ti shwa ban poi shata ngasu kemen bat ngadap kemen siem bangayo kum kene kalat ban yodon bat pi uba Charles Marngar ulong kum ni kumba ulong dari ke jengrawai ke bapelong yu ukum ni hang no banga keren masih ong ikan ni nadu banga dang red ngadang kena hadu banga long kum ni banga poi sya ke politik seru yang itu hok ipi ke populariti ke banga dan kedai lembah ke jengrawai ngamla klaim da pen pau ya kata kendiat hang ni. But ngasuk kemen hadu kata bangan yo ban long kum ujot lan long bishar lengkat begini ki parlok arngut kini ke janmit. Tingina kaliang gejongi ngila persang ban pej bahan adong sedong ban bishar bah. Tihenrei ngamtip hadu katno
Ngai le de ngashim bangala kamlong outdated become the bit mapi banyanga. Namar bangam da involved hanshu ban ruai man lagas ngi ko mapi rei mapi man lagas ngi pidang shimanta haki jing ruai. Dia walaga taru nadu menen men sisngi habang song kali la tem jing ruai bain. Hoi nya sai tem jing ruai niam man gas ngi tang ba. Ngala kampen bun ke tem jing ruai ban refresh ikiskor gitu. Dengan ngai skam ba ke ai ke bangi bishar hang ni ngi kan long ke babit ke babiang bat mane sha bangan song hang te pendem mila deru ki jing duai bau blai un ai ke jing start ba ke jing bishar breun rei da ke jing start ke bau blai wa ai ngi ya kini ke por khendiat na ke benta jong pi ki porlok ki bayar wai kini ke por kwa ban ai comments khendiat ha kini ke por pi ke wai ke ba don kam ban ken mau kum kinong ruai kedai ke bangi hap pendon kam ba yau ni microphone ujong ni nas openut ba bagi jing ruai ki babang ke voice quality ke babiang henrei how microphone namar bengi ting bantur sajan o microphone ngimla ban adjust yo microphone ngim so thu so thau iki kintien jong ke jing ruai kene gede badon kamba ka bangi hab ban ken mau penbut nang ta pade haba ong ba ngi hab ban so thu yo microphone ke bobot nang ta ke wei ke badon kam gede bangi hab ban ruai nge ken mau nadu ke por bangi dang pule music school syai hikai yang ya ken mau sa ye ke jing ong ke jong teman mesan SS imli ibu ong haba pirwai ruai de kiskor kebamut ba piang man ruai hang ni dekat uni mikrofon pihap sengap ikini ki monitor kesur jonga katno kesawa kene gede badon kam na pedeng jong pi ki bayar ruai meneh ni kedan le se kepor hakaba kewei kepat kala kham tam palat ya kewei kepat sebat kewei kala kham tam ya kewei kepat kene gede ke badon kam bayangi mengin ken mau kum kinong ruai kebabut nang ta kebalai kebalai habangi penon kam ye ki jingtem kam tam e ki traditional instrument pihap ban sngap ba kay hap na em bangin penon kam lang but ki western instrument ki don ki jat jing ruai hagaba pitem pirwai ki traditional songs ki jong pihap ban jit ba ye ki jingtem ki jong teng teng ki me hab pindon kam hagaju ko por bat ki electric guitar bat ki basli bat doi tara le se kam me hab tu ko jing ruai kani ru pi hab ban check ki don kat tu kat ni ki jing ruai ki ba ngingi ngam ba ka combination jong ki kam da byang kani gede ke wei ke badon kam ba ki don ki jing ruai traditional ki ba kwa bet ban tem bet tang ki traditional instrument ro ki don bekom kita kidan ki jingrawai ki bakwa tang ka dui tara ba kaksing kidan ki bakwa tang ka dui tara kidan ki bakwa ba phin mix lang ki traditional instrument baro kini kedai ke badon kam ba ka bangi hab ban ken mau ka babut nang ta pade ka bakwa ban pen ken mau yi phi ha kani ke por kedai ka posture lane ka movement ke jong phi kani ro kolong ke badon kam kidan ki group ki la persang ban le ba but don ki group ki ba pidang don kam ban le ba susu kini gede ki don kam hadu kata kata kar ko mieng jong nadu kar ko mieng jong kinong ruai ru pihak ban ken mau ba pi borbor asyik ken mau ke don ke jing ye songkai ke bangi ya thir ngi tai ba ye kar ko ruai ko har mane yang pe yang ni kla long ko ruai ko har ma ki ki group kelawan hi ko ba piruai ko har bun na pi piruai sausur piruai laisur tiang ken mau ko wei ke jing ye songkai ke jongi ye kran ngi ong mano ba khamla ban ruai ko har khasine umizone ni sai compare kom tu teng teng kidon ki baong o khamla umizo pi ke ai ka dau pi pai bala da ki ruai ma ki nadu ko mieng ke jong ki deng pi teng teng ki penyang ki bajrong national liang ki penwan gum tu ter balangkot don ko por bade ki shim ki bajrong gum tu ki penwan namar teng teng nada PMX palat ban yang wei bajrong wei balangkot ha
Kesuru balengkot ke tenrak setei din em. Hang taru kamuan ke jingruai le se kala ban penmi ya kesur ke bangi ngi khmi lenti ngimyo kumangi kwa. Kata kedai gawai ke badon kam ke bangi haban kan mau ke movement ke bangi hap pelut por ban practice ke posture lane ke movement kini artli kidai ke badon kam bangin kan mau. Kebebut nang tangan nom penslam ngalak keren manesh pang ke combination jong ki jingtem bat ki jingruai ro ki nong yalam ki diben ken mau ba kin sngap ba ting ke instrument ke jingtiet ke beat jong ki instrument kami hab bat ki jingruai kani ro ngi hab ban check ba kum ki nong yalam shwa ba pin penruai pi hab ban ken mau ban check ba kebebut nang ta pat de ko wang kwa ban pen ken mau pi kani ko por ke bakong san na ke bakong san tam hi ke dei ke jing treish tam ngi pej mane ngi skap nang te ngi tip mano bala pen stam ngi tip ba ki donru ki ba phila persang hi tang ba pimpat pen stam ba yela de kani gede budon kam success is no accident. It is hard work. Kedai ke jing treish tam. Keno ke jing job kam ja ko mai tung khu kali. Ndrei kedai ke jing treish tam. Kini kalau ke badon kam hadu kata bangin ken mau bangi haban treish tam. Pinga sung thu ia lade ladang arwai menta kana mlak syuk mangarwai menswa. Namar ngadon kam shibun kal air. Ngaban practice bat kum ta ter. Tikini gilong kendiat ke mangkwa ban pen ken mau ipi bat ke kongsan tampat ke mangkwa ban pen ken mau ipi kini ke janmet ke long ba ke kanu ke kenhun ken mau ke badon kam e ke long ngan bu ke kedin pareng ke bo put Christ in the center kini gedi badon kam e bu yo Christ mon long pedeng jong ke jing em ke jong haba piruai de itu ipi ngigi basngap lada ketu ke jingruai ke don ke standard kat no ru pisung thu ben keno ke jingruai ke badon ke bor bat keno ke jingruai ke bom don ke bor balai ke longom ta namar ba spiritually kamdan namar kata bangi fomi keno kenhon ken mau ban pen klain chwa ya ke jinglong ke baken jam sim kata ke de badon kam e lada pirwai ki jingruai ki ba simple kat no ru ndrei haba pirwai nadu ka mensim bat PIT kata ke dek bokong san ya yang klet iwei point mana selection of songs ru ka dek bodon kamba ke bahaba ngijit ki jingruai kat kum ka voice quality jong kinong ruai kenir ko wat pen dian jubor ya ke bakimla selek igi jingruai kat kum ka voice jong kinong ruai kini ke bade ke badon kam hadu kata tikini ki long kendiat ki bana kaliang ke jong ngilai ngot mdei bak ong mangam ruai mo kini ngilai pen baik lang borok lai ngot tikini ki deki kendiat ki points ki comments ki bengi kwa ban ai pedeng jong pi ti shwa bangan pen kod igi jingkren ke jonga ri ke sin ke benengkong ke banga ngadon lang bat ke SCYO and C the first time ha ke jing em jonga nadu balas seng ya ka bangadon lang bat pi kublai shubun e bla khot yanga rengkat ni ki parlok ngada sokemen hadu takta kublai shubun yi ba balajit secretary ba baladon bok ki bala khot so bah ki bala pentip yanga rengkat ni ki parlok bania don lang bat pi ni ki por to blai undor rengkat yi pi baro nga ai kublai kerpang yi MCS jongi kong majau kublai shubun nantai ba pol i bala no i pastor Terence kiwei ki judge ki ba ya don lang mane ha ke solo kategori but if baro kinongkit kam jong ke SCYO ansi ai kublai session part yapi baro ha ke keteng jong try but nong penim jongi uji sukses tengah ngai wan lang bat i lok jonga ni dan ni ti nakaliang ke jonga ru ngasim ke kalat ke kabu ban ai kublai nak yeng kesam shapi ka SCYO ansi di keniat swa bangan song
iba balandon bok ilau yang ngaba pihak ai berjingruai ngabun kamah bentak ketayo mener ngadawan program suana nongpo ngon be sini di ngamju kampen pak sairan kumba mentak sengi ndai nomor ba ke program bu arbaji ngamban se mentak sengi ngala kam pen pak sairan trai kilabun bandom ngam tak sengi surak di syua bagan syong ngakwa ban penken mau ipi kum ni syaba pimi nang ni ken mau kini kawai bah ke jingruai ke don ke bor ke bapla ke don ke bor ke bapla kumba ong ipi ngalong kum ni kum ngalong dei ke jingruai ke bapelong yang akum ni ngamju don tension ha ke jing im jonga ngai thu ipi u politician barbor u bu tension barbor pi ke BP ke jong u ke kiu ngahadu mentah ngalak don saupos ne mentah ngampat juk kiu ke BP sindro kadau kolong habangawan na jing tray nang nonong ngatem ki jing ruai niam ki jing ruai gospel hakakali ke bangawan the power of music iba lengkit ngatrai menjur bat ngai don ni temenusan lengkit sipor ngalak break ya ke record apa KJP sinot sep ngi kedai ke jing ruai ke bepenyok kurim yang that is the power of music idan lang ini dengan ngam tarangan bakalai ba lengkit ru di ngasu komen pat mentah bahaka sinot kuai KJP sinot sep ngi kila don pat de kibadang dang shen menagani kibapoi yatho syongkurim hapo ka kuai kapor bangalong leader choir ngasi ong kumni ngalong choir do jong kesinat aja khat san hadu khat pra ngasi ong ke choir lada pi kwa banjit nang ke choir jit nang nem lele ke ba pi ring men simlang na kejuk kal er ngasi ong kumta ngamut ban pen bori fi ban pen sluri fi rai ke ai ke bangamut ban ong the power of music ke bor jong ke jingruai ke dei ke ba lah ban pen keladur ya ke imlang ke salang ke balah ban pen keladur ya ke perthai ke bejat bat ka badam ngin mi nang ne kum ki khon samla ha ka ba ngila ban pen keladur ya ke imlang ke salang lembag ki jing ruai jongi tenganam kren su sibon hak ni kupor di mengalawan hang ni kum ni kat mangadang song mene ngam sonang ban suan tli the at least something ngade ban le ei khndiat kum ke jing ei as a token of love. Dia kena kepor idon ijing ai sung bahajong akendian. MC kejadian keberkemen ni pibaro kinong kitkam Shillong Christian Youth Organization and Conference berkidkot jongka advisor iterans ipastor talents kita menmasan kita khot jong komiti balang nada kita ngi kilangwa kilong kami ikon samla kon kena bajabaro ibalawan menjadan lista menyerwai syitham menjadon hakni kejanbit ngapen pau kecik suwo epi bapla ai bentalam yangan hakni singi Kabapin kenmau yaki kam barakba jong ka SCYONC Bandung lang yaki kun samla kabalang Hasor pada kapsor jong ka nomba Shillong Banya syakri lang yaw blay Haga jingan teli, ka jingan bed, bad ka jingan ye Bad banyakit lang yaki kam Ban pinyan telur yaki projects Repair jong ka ni organization Kani ke singing competition ngagai kaya kentiu omtang ya ke sap ruai. Henry kawanra ike jinga trailang bagajinga snok tilang kumki kristan ikon kristan. Kani ki puar kamtam. Haba kisamla kilai sya banyala makla syakiwi pat kijing subha jud berthai. Kapin kemen ni banyoi ya ka Shillong Christian Youth Organization and Conference Bagabateng Yaga jingkit kli ban syakri ban loman lang ban yalam iki kuan samla ban kentiu yaga sap bat talent kebawa kendra ula ai
Ngakit bok Shillong Christian Youth Organization and Conference bantur syukrang banyatrei syitong banyatrei dan dia lagi plan dia lagi project baru hilong ki badan bok shibun banyidon pedeng jungi ekonomi kwan kami ba all balong roi menteri jongka jengok kai thei but arts and culture kiwe kita nak iban ye ekonomi kwan jungi iba Charles ni don pedeng jungi kini stop talent ki bayar na syukman ki lead na syukman ni long ki badan bok shibun iba all Begitip barok balong ndai tang no wai no tho bunung baga perthai ni barok latip shipang ni do ai bagi begin buat kita duksan begin yang syakri utrai dak bagi bu ya uswa lingkong ke barok namata kini kita bisa mengaget kamdai masuk tipi Namanya i kamlong nga kung director of arts and culture nga layo ya ka nasko baklalong enriching yang marway personally naman hidon kali ka State Institute of Arts and Culture kenapet minin bat takas ngi ibni ya kini ka advertisement ha ka bagi khot ya ki khna ki bashan neng ka prasnem lagi kwa an tebet elade ha ka Hakini ki percussion, hakini ki folk dance, ki sub talent ki prepare. But ke jingkren ke jong Emily badan brown juni, bi ai gitu ki points ngala note down. Namar ngan yo ya kini ki instructors ki badan hapo a State Institute ke jongi. Namar kata daw asmo lade ngolong badan bok, banyadan banyak snow dalam ki jong ki score. Banyo i dalam kijong kikmat, iki sub talent ko pipidan. It's amazing ngalaman orang. Bu dekat ketian harang it's amazing the talent of the sub pipidan. Hats off, hats off. The pilala shisha ke burang kijong play. Ubala ayo pia taka sub. Banroy. But itu kita tahu kita jengwai ro kena threat lagi kita tahu kita jengwai nangya syafrang SCYONC ublay punya lamepi amen kumka SCYONC lembaga music sing committee iyo penbet hari ni singi komenta dia ni upor orang Muslim man terketuk ni di jengpen pau badak tu jeng songo nam ta ketika program kebalong ni sing tapi ni kau yang sobat aingo you play nomor berapa lah ya ni kumka komiti pada konferensi berapa ya pendong ini program dalam hidup ni jipruit jipentut oh ni balang imsumla ya ban pilot berapa kasau tri jing seng samla aga grup aga solo du komjo andai ka jingdan ke jompi baro lalong ke program ke job dengan aku play ya ka conference lembaga general committee kepada pediang menjur pelong ini program kung bala terwa dalam music sing committee tentang aku play ki nong syamata baru dalam ki nong ilam i vice chairman dalam conference bela ba sedang nong boleh sedang berduai ba berkeluar di sini ke bentar pada penjab ya kami ke bentar ya ke ba yang juga committee la bensyat aki aku play baru ki nong syamata ne jing sang samla ke pair ada ke solo ada ke group ki baru ki ba pila berkre de treasure top ha wala ni kecing ini kumpala penpau mau bagindan ki bajok bagindan ru pemla panjok andrei kata kecing simenta jopi participation kalong shwa kecing jok bakrau penpul penpian ya ni kesni nim ta dan lopi no simenta le si ni program ni kesni kanlong kemudian kecing play kaba kerpang ayu ki komputer kecing berarmut ki bala pensit pensangan bat ki bala longki nong yalam mau kita gi driver yang banyak yang ni keling yang ni kali yang ni kesni yang banyak seperang yang ni ke program hak jeng baik hak jeng reti bag jeng job kejeng kuplay ba kerpang kali dulu saya sembut kongsan jongi i madam ai majau MCS berkunjuri director of arts and culture government of Meghalaya kuplay sembut madam berpeng kejeng kam kejongpi endrai di apply ni kapor ke Bakodor mana sakilam bangi kumka conference yang ni program ni kesini. Kuliah shubun ru alo kajing ai kajing bit kajing pi ya conference
ban penan kam ya ni auditorium nak ta ni program bangyo ban penong ha ni sengi bomenta baru baru ke benta ke pilih rap nak ta jongi to ble nong ker kui pi yang sam pada ke kam pitre kom officer jong ka sorta jalan ke ya jongi kajung ke play ke kham kerpang kali di kongsan jongi belong i minister dan burung yang sorkan Meghalaya ba polling do ko dalam lak mendan shu ban ngi ni por bomta mari ban pe program rei ai ku play i I belong minister Bapak Kementerian Social Welfare, Tourism, Badan Kunjung yang Arts and Culture. Kemudian sibuk ba alo ko ko kodok ba pelapelai. Banda sakilang yang program hari ni segi pemerintah. Berkata manusia pemerintah kongsan. Bad ni so men eru awa nak yang juga conference nila pensau sepi ya kejutan kam ko jongi. Ni ko menglihat sekolah baru apa. Pada kalian ko jongi i lai kata assurance bain budian bersimkia ini kam. Kajing angnur ke kongsan kum ke conference kajing nanti ke banyak perasaan ke ngi dan kata kalau ngi kuat punya office trikam ke jongi tengah aku mulai ginong besar baru remut langut kiba adap nya ya part of solo pananta kini langut kiba shin ya benta jalo group aku mulai sebut tak por ke kodor ke jong piru oh ki nong besar ke jongi kita kiba poin apa sedang jong program kita show proses ni, pada ni kejintak kejumpi dalam syak kejingker ku ini ke conference, but bila ship ni kebentar, kalau kerap tak makan ni kesini, bah dalam dia benar lebih mo, makan yang kejungi menolak yang kapan ayat tak kerai, menolak belum kinong job, yang ni kesini bukan lain naga jingdak kejumpi, kejungwan kejumpi yang ni ka program kejungi, kalau belum yang kapan ilah, yang kapan yo, ya kapan pendap, yang ini program yang kapan ni kum ke conference ni pensiap. Api bertakalong bisa yang ini sebentar hari ini kesini sebentar. Pibaro pilo kinong ruai kinong tahu ruai kiba dan yang kesat kiba kiri kejungi kelasai mat kunta tu boleh nangkerku mat keburang kejung nang tengsa yang laju piba pinang lah kiba nang yai long kejung kerku yang kiba bun hari ini kiri kejungi nama kisah ruai bagi kejungi kai kiba pipi don kejung keblai kiba ham kerpang kalong ru yai Pak Charles Marngar bilang yang mana jong ke bawah hati mo wala inong yalam jong ka sansar ka khara negeri ke jongi jong pun kam ke jongi ndrei long thau jong ruai ba kumuni som mentat mo ke jong ruai ke jongi dalam I'm sim shibun ta jongi hule shibun Pak Charles nam ta ko por ka ko ke jong pi ba kam ta ru ta ka jingno senyang ke jong pi na ka benta ka SYLC baru away ke jong hule ke long ru yaki sound operators ke ba penbiang yang ka tiar jumpa sawa ya ba mengiboro ngi sakilang mo ba khamlang kan no kajing wit kajing thut rei ke program ngado bersedang ada ke puat pemerintah kalau kebian baik kebian nanti dengan ke sound operator nak ke sound ke ba apa kajing ilam tu sound operator ba pan pha sound kume ta tempat ngi baro dengan ai kajing thapti ke bejam tang nong ne ke sound system bolong sa ba ajibut ngi baro ke yang kemudian yaki perlok ke bawah nak Good News TV pokok jengelam jong secretary jong Christian Multimedia Ministry jong KJP Senar Sengi kibala wan yang kawan ringdur media coverage yang ni ke program yang ni ke sengi ban yang kawan seperti ipat haka program jong YouTube channel jong Good News TV dia kubli sibun tentang Good News TV ru kibala wan yang kawan sakhi yang ni ke sengi Padahal tentang sakhi, Henry Van Ringru yang ni kay program ke jongi, bagi wipat kita bisa melakukan dan dekat bagi yang ni sengi, bagi ni orang sakhi lang yang ni program ke jongi. Yang kemudian yang parlok kita bu yang ni food stall sabar no, di ada atli kau ini apa pun muri kau ini lomoba, kita nimba ke jengkal ke jongi kalau kan long yang ni parlok, kita yawan siapa ni program bagi apa tiada ke jengbang, hari ni sengi berkawai bagi orang sakhi yang ni program. Kajing kublai ke berkerpang kalau meru ya kajing seng sama balang persatuan malki kapu kopian ketika stage mau ini sentiau bro dari daga jing yarap jong kajing seng sama malki bende ke decorations paten penitian ke ko hall kumni ko bakal kolong ai kublai ya I wei parlok iba yang suruh seneng pi nak benai dan wei parlok iba mat kamera iba meban tebo nongrum ini long parlok bujirak ini yang ban shandul ya ke program juga conference ke bapia kenang ba kita program juga nong yang sa jikan mau ha ke conference ba ngi UPW kulo sibun ba meban nam ta ka jing yara ko sibun ke jongpi
Aku play ya bro, kita don benta berpeluang dengan program kepada ibu iping, buat kerja. Kerja nak senyang kerja pi, nak long keberit, dan kalau kita berkerau, dan kalau kita berkodor, bagi bawa rak yang kerja job, hari ini kesini baru bawa. Itu beri nak berku, ipi baru. Pada saya don mak kumyat lagi bah, kenlak dan mention ini. Ti ngasumbah bersiap kelum lang yang dikerja aku play ya pi baru, kita play don benta, ngomong orang mentan, kerja nak senyang kerja pi, nak long keberit, nak long berkerau. Dari kilong kebiaran kador, nak kita penonra yang di program, kumni aku makalong yang di sini kumenta. Ti kum iwe kompio ngas ngode bahkan di kapor idan iwe benta bengi kum ya lat pitep kedege mangas ngu sanut. Kejing tap kti but kabajam tam namta ichaman but isketri jo music and singing committee kilbala penlong ya kan ya ka program. Ho acisha kala pendap yangi kemensiam jo kejing kemen but nget baro kala long kejing kerkuingi pe iwe. Sungguh hai kakti ka bakam jam nam tajen ki. Tohani kapor ishangim da dan jimut han shu ba lesingin haban right te hakajing kendit ngi haban ya wan hakani kapor te kajing rai ka bangin rai klim da shim ya kapor ka jong pi namar ban wai atat hi ka program ka meneg ngi la yo sngolut ya kajing rai khasi bat mentapat ngi don ni kajing rai pareng ka bangin ai kajing ruai kaba ngi ngotenat baro arngut nama kadi kajing ruai jing duai kaba ngi la ruai ro hagas ngi kajing et ho jongi kadi ka favorite song jongi baro arngut kumbai ongi ba Charles The Power of Music ma kawan ra yangi kumne kumangi long te ngi aingo yu blai bat kani kajing ruai kadi kajing duai kaba ngi duai bo blai long kajing shai unong yalam nya kajing im kajongi unong petilenti yangi bat uban ban wanra yangi hapdeng kajing eat bat kajing baha kajing im te ngangit pila suthu ya kajing ruai anang ila ruai to blem kerku yangi leng bagan ni kajing ruai I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be when we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray you'll be our light, Pray you'll be our light and hold it in our heart. Hold it in our heart. And stars go out each night. The stars go out each night. Remind us where you are. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Shadows fill our day. When shadows fill our day, Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. A world that fills with love and understanding, and every moment your love keeps us binding, and we remember we are all God's children, reaching out to touch Him, reaching to the sky with arms of love and kind.
us from above. And watch us from above. We hope it's all will find. We hope it's all will find. A soul that fills with love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child Needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be God bless you. Tahun kedepan sekolah pelajar yang baru ini dapat berwarna pada kita. Di Siam Jogi singing competition kami lalakan sakhi berwarna berjob di Snail di dan kat kecong play. Tuh gitu. Ablay be yang gua be bangal dapat ni lembaga negasi nado mana step Kepangili kom ka Music and Singing Committee jong ka Shillong Christian Youth Organization and Conference. Ba mela kershan ya dijing pershan play ban ya te lang ki khon sama ni dijing sing sama go prepare po jong ka conference. Sha kani dijing pendat po crowd play ho kini music and singing kani ka singing competition play reom bahaga dono jongi ni penpa bangila khamphai we indre try ba Sakata kecing be jogi sakajin terang bagi long kam jana ya play kecing jogi kecing sakri bagi ni kid ni bah ani kiweru agil dia jogi yang ngo email play limba kini ka por barok bagi la belut hagi ni jaga kalong kum kecing aila jomengi bagi ni omat ni kata ka por kecing siam bathiang de jogi me hi limba agwe keski ni lambar kum ki bagi thame ki khon ki jomme play hala ka jangri bagi dia mensyong sah anda penruai keburang kejenguk kejeng penan burang kejong ime. Ruai kejeng kejong ime kejeng syakri barok kejeng pendat barok berkerpangi wei kino kesim benda gompa be kiba job kiba kelamlapan job lu atrai paminya ibu hani ke mensi menginginkan ma atrai memekhot ngisi kejeng ele kejeng pemaman keski beri dia kejeng janai rangkat badmi kerkhui kejeng sengsama barok po conference atrai ya penplan pensyat Iki met jongi hendai kerpangi gimen si berjongi dan bagi ini siapa matrai bagi nang lapan terang bagi pendan burang bagi keteng jomai haki por baro kesingin jongi kerkui nang baro atrai ki baro ai kenong sekejing pendan burang bagi keteng jomai pan mentah bagi bi nak dengan di ying di dua itu ai bagi kerku kejong bleu kpau bleu khon bleu si bakhu in song lembren kat patni komkas Shillong Christian Youth Organization and Conference in Shong Lem, pala kajong kapalang hagari kajong i, o alam makibangit hamea play, hagani kari berkelen setlak kapathen, manta pas kipom cukutru.